Yes, reka tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha mwese mudukurikiye kandi mukomeje kuba natwe hano kuri Shema Dossier Analytique. Muri iki gitondo tugiye kugaruka ku ngingo z'amakuru zigiye zitandukanye, aho tugiye kurebera rimwe iyambuka ndetse ry'abasirikare benshi cyane, by'umwihariko urujya n'uruza rw'abasirikare benshi cyane muri Plaine Ruzizi, amamodoka ya gisirikare nuko byifashe, turabigaruka mu buryo burambuye cyane, uraza kumenya aho yaturutse ndetse naho yerekezaga, turaza kubigarukaho mu buryo burambuye cyane. SFRDC ibyifashe mite byose uraza kugenda ubimenya. Muri aya makuru rero turaza kubabwira ko Kavumu byagoranye cyane, kuko kugeza amagingo yangaya ubu abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ravuga ko byabagoye cyane ku mihanda iva Kavumu yerekeza ahantu bita Karehe, kugeza naho inama zabo zaje guhagarikwa kubera iyo mpamvu. Uraza kumenya uko byagenze byose ndetse nuko situation ihagaze muri ibi bice muri kiganiro. Turagaruka ku makuru mashya rero arimo aravuga ko impande zihanganye zikomeje guterana amagambo ku rugamba rwa Minembwe ndetse na Puezero. Uramenya ese izi mpaka zishingiye kuki, ese ninde uri mukuri ninde urimo kubeshya? Ibyo byose uraza kugenda ubimenya tugendeye ku makuru dufite kandi ndetse na byinshi cyane dukomeza kugenda tugutegurira. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kuvuga ko mu by'ukuri hari bombori no kudahuza ku nyeshyamba z'umutwe wa 23. Muri aya makuru amenya icyo barimo gupfa hagati ya AFC na 23. Ibyo byose rero turaza kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye cyane. Reka babwire ngo rero izo ni inkingo tugiye gutomora tukagenda tuzirambura. Turi mu gitondo tariki 13 ukwezi kw'indwi mwaka wa 2026. Turi kuwa mbere w'icyumweru, uwa mbere mwiza cyane kuri mwese mudukurikiye kandi mukamukomeje kubana natwe mu biganiro byacu ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi. Ikaze niba uzi ko ugiye udakanze kuri like, ni inkunga ikomeye cyane, binkorere yikandeho ubundi dukomeze kubana mu makuru yacu ya buri munsi hano kuri Shema Dossier Analytique. Nawe uhuye natwe bwa mbere ukaryoherwa n'amakuru yacu rero kanda kuri subscribe cyangwa sabone ubundi dukomeze kubana. Amakuru yacu reka tuyahere mu kibaya cya Ruzizi cyahindutse kibaya kabisa. Haravugwa kwiyongera rero kw'ingendo ndetse z'ibinyabiziga bya gisirikare. Umutekano rero ukaba uri murakazwa ku mipaka ihuza ibihugu u Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 13, amakuru aturuka mu masoko atandukanye aravuga ko mu kibaya cya Ruzizi hagaragayemo ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare, mu gihe umwuka w'umutekano ukomeje gukazwa cyane mu bice byegereye imipaka ihuza Republika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nkuko amakuru turamukanye abivuga, hari amakamyo menshi yuzuye abasirikare benshi yabonetse anyura ku muhanda uva mu gace ka Nyangezi yerekeza mu kibaya cya Ruzizi. Bivugwa ko rwari urugendo rw'ibinyabiziga bya gisirikare rwabaye mu gitondo cya kare cyane, ibintu byanakomeje gukurikirwa n'abaturage bo muri ako gace. Bivugwa ko abo basirikare mu by'ukuri bari abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23, bari bongeye guhindukirira kwerekeza mu kibaya cya Plaine Ruzizi. Maze iminsi mbabwira yuko hari gahunda y'aba barwanyi bafite yo gushaka kwigarura Uvira, ariko nyuma yuko mbabwiye ayo makuru nanaje no kugenda mbashimangira ko ingabo z'u Burundi nazo zamazije kwerekeza amakamyo menshi, ibikoresho byinshi bya gisirikare hano kuri front line. Ngira ngo ayo makuru narayababwiye. Ni ukuvuga ngo rero twebwe amakuru abakomeza kugenda atugeraho aba confirmé mu minsi igiye itandukanye, haciye nk'iminsi nk'itatu mbibabwiye ndetse na situation ngenda nyibabwira, yewe gasi nanjye gusa wayivuzeho kubera ko na Runi yayigarutseho. Iki gitondo cya tariki 13 kuri uyu wa mbere mu masaha y'urukerera rwose anakuzemo ukuntu nk'isaha y'isa 7 z'ijoro, nibwo abasore batangiye kudeployinga abasirikare bava mu cyerekezo cya Nyangezi berekeza mu kibaya cya Ruzizi.
hari abatangiye gukeka ko n'ubundi ari babandi zinyeshyamba zari zaravanye muri Plaine Ruzizi. Iyo bavuze Plaine Ruzizi ujye wumva ibice nka Sange, wumva ibice nka Ruvungi, wumva ibice nka za Runingo. Abarwanyi rero n'ubundi bari baravuye muri ibice baza kwerekera kuri route nationale numero 2, abandi bagikamanyora, aho bivugwa ko rero bateguraga ibikorwa byo gushaka guca muri vase ya Mwenga, ubundi bakadiboruda Minembwe, Baraka na Karemi, ndetse no bakanazenguruka Tanganyika. Bityo rero ingabo za leta ya Kongo bamaze iminsi bahangana muri iyo misozi miremire ya Haut Plateau. Sinzi niba aba barwanyi barebye bakabona bigoye cyane, ariko bongeye gutangira gukoresha iyi vase ya Uvira, ya teritwari ya Uvira nyine muri iki kibaya cya Ruzizi. Amakuru avuga ko ari ingendo z'abarwanyi ba M23 ngo bari benshi buzuye imodoka za gisirikare hano mu kibaya cya Ruzizi. Gusa ku rundi ruhande amakuru akomeza kuvuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kongera ingamba z'umutekano muri kibaya cya Ruzizi mu bice byegereye imipaka. Hakanavuga ko ingabo z'u Burundi zakajije ibikorwa byo gucunga umutekano mu duce two ku mipaka, harimo hazwi nka za Kavimvira ndetse no mu yindi mipaka ihuza RDC Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byongeye gushimangira impungenge ku baturage batuye muri ibi bice, bakaba bakomeza kwibaza aho umutekano uri murava ndetse naho uri murajya. N'amakamyo menshi cyane rero yaratwaye abasirikare yinjiye mu kibaya cya Ruzizi anyuze kuri axe ya Nyangezi, aho umutekano rero uri urakazwa mu bice byegereye imipaka ya RDC Rwanda ndetse no Burundi. Ngabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi rero zikaba zivuga kongera ibikorwa byo kurinda imipaka kugeza amagingo yangaya. Aya ni amakuru ashingiye ku bintu biragenda bitangazwa ndetse kandi n'ibikomeje kugenda bivugwa mu by'ukuri ku mutekano, ndetse ukomeje guteza impungenge n'ikibazo hano muri East Congo. Ni FARDC rero ikomeje ibikorwa byo guhangana ndetse no guhagarara, igafunga bukwasi ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Iyi rero ni axe ya Plaine Ruzizi. Nabyukanyemo amakuru ndavuga nti nta kintu cyatuma ntayabagezaho, nta n'ikintu cyatuma ntababwira uko situation yifashe. Aha rero ni ibikomeje gucika, ni ibikomeje kuyoba hagati y'impande zihanganye. Aya makuru rero ni amakuru tuba tubatuye tuyabagezaho. Uruhande rero rw'ingabo z'u Burundi, ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rwa Wazalendo bakomeje kwitegura, mu gihe uruhande rw'inyeshyamba narwo rukomeje gutegura urugendo rw'ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi hano mu kibaya cya Ruzizi. Ariko nk'uko imiryango mpuzamahanga bivuga, natwe turimo turabona ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 n'ubundi zirimo kwitegura kwigarurira mu by'ukuri umujyi wa Uvira, aho abantu bavuga batero zongeye kwinjira Uvira byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Reka dutegereze rero turebe uko bizagenda, kuko ubu natwe dukomeje kurya izi nkuru runono. Ni amakuru menshi cyane. Wowe wakomeje gukanda hano kuri subscribe, ugiye kujya ukurikirana ibintu bikomeye cyane hano kuri Shema Dossier Anarctique. Twese cyane rero ayo na makuru yavugaga mu kibaya cya Ruzizi. Mu nyemerere twinjire mu yandi makuru mashya arimo aravuga kuri iyi axe ya Kavumu, nayo yongeye kuvugwaho muri iki gitondo. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo niriwe mbahereza amakuru yayo. Kavumu rero yabaye Kavumu, Ruhihi yabaye Ruhihi, yabujije ibikorwa byinshi cyane by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Amakuru rero akomeza gukwirakwira aturuka mu masoko atandukanye, avuga rero ku gace ka Kavumu, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, habaye gukazwa k'umutekano ku mihanda minini cyane yerekeza muri teritwari ya Karehe, aho amakuru dufite muri iki gitondo, aya makuru avuga ko iyi mihanda iri blocked. Nk'uko aya makuru abivuga, ingabo z'u Burundi na FARDC n'abarwanyi ba VDP babashije kongera ibikorwa byo kugenzura ndetse no kurinda imihanda y'ingenzi ijya i Karehe. Bivugwa ko ibyo bikorwa byakozwe mu rwego rwo gukaza umutekano no kugenzura urujya n'uruza rukorwa n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Nyuma yo gufata agace ka Ruhihi rero, aba basore bakomeje ibikorwa byo gukomeza guhangana
n'icyitwa inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ejo nababwiraga ko ikirere cya Kavumu cyinjiriwe bikomeye cyane kugeza ku kigero kidasanzwe, aho hagiye hagaragara amakuru ashimangira ko hari indege za M23 ndetse n'abafatanyabikorwa bazo zitabashije kugwa neza ku kibuga cy'indege cya Kavumu bitewe n'uko bivuga ko ikirere ingabo z'u Burundi na FARDC baba baracyangije. Amakuru avuga ko uku gukazwa k'umutekano kwagize ingaruka zikomeye cyane ku migendekere y'ibikorwa by'impande zihanganye n'uru ruhande rwa Coalition, ndetse aho bivugwa ko hari inama yari yateganijwe iteganywa n'abayobozi ba AFC M23 mu gace ka Karehe. Iyo nama rero ikaba yasubitswe ikimurirwa mu mujyi wa Bukavu. Mu by'ukuri nk'uko amakuru abivuga, biravuga ko rwose abasore bari bateguye ko bari buzamuke bagahura na bagenzi babo baturutse mu mujyi wa Goma, ariko kubera uburyo kibagiye babonamo situation ndetse n'impinduka zikomeye cyane, iyi nama bayimuriye mu mujyi wa Bukavu. Vangu rero n'umutekano wakajijwe muri Karehe ku mihanda yose yerekeza Karehe iva za Kavumu. FARDC n'ingabo z'u Burundi biravuga ko bongeyereye ibikorwa byo kuyigenzura. Hagati aho ngaho rero abo bakareba bakabona ko bitari buze kuza koroha, bagashimangira bavuga yuko rero byaje gutuma bavuga bati reka dufate umwanzuro twe kwerekeza muri iki gice, ati kuko dushobora kwahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero abaturutse Goma baje mu nzira zabo za manevre, ariko imihanda ya Kavumu ndetse no gukorera izo nama muri Karehe byaje kwanga kubera situation ndetse n'uburyo ki byari bihagazemo. Guhera ku munsi w'ejo nagiye mbivuga mbona abantu babikerensa, ariko ibyo byose n'ibimenyetso bikomeza kugenda bigaragaza ko zimwe muri drone zacu zaziduhereza amakuru ziba ziyafite byisumbuyeho. Ni axe ya Kavumu rero ikomeje kuvugwamo ibyo. Axe ya Kavumu ejo nababwiraga yuko ibintu bitoroshye, nababwiye mu by'ukuri kubura resistance kw'indege, uburyo cy'ikirere gihagazemo, nababwiye kwigarurwa kwa Ruhihi uburyo byateje panike ndetse n'icyitwa igihunga ku barwanyi b'ishyamba z'umutwe wa 23. Ibi byose nagiye mbigaruka mu buryo burambuye cyane, ariko urumva ko mu by'ukuri guhindura imiterere y'ibyo bari bateguye bakajya kubikorera muri Bukavu n'indi situation cyashya nyine irimo irakwereka ko bya bintu nakubwiraga hano muri iyi vase ya Kavumu bikomeye cyane. Bakoze izindi manevre rero, baravuga bati reka duhindure imigendekere ndetse n'imikoreshereze ku gisirikare cyacu, by'umwihariko n'iyi nama tuyimure. Ubwo rero kubera ko izo nzira zari zimeze neza bahise babyimurira i Bukavu. Ayo rero ni amakuru nayo aho tubagezaho. Andi makuru rero, impande zihanganye zikomeje guterana amagambo ku rugamba rwa Minembwe, mu gihe umwuka w'intambara rero ukomeje kuba mubi cyane mu misozi ya Minembwe no mu bice bikikije. Impande zihanganye abakwande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje gutangaza amagambo akomeye cyane, ku ruhande rw'inyeshyamba narwo rugatangaza amagambo akomeye cyane kugeza amagingo yangaya. Urumva rero ni ibintu bikomeje gufata intera iri hejuru cyane, by'umwihariko yaba ku ruhande rw'ingabo za leta yaba ku ruhande rw'inyeshyamba. Tugende rero ku byo tugiye kugenda tubagezaho, nawe uraza kumva ko ari ibicika. Amakuru akomeza gukwirakwira ku masoko atandukanye aravuga ko FARDC ifatanije n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo batangaza ko biteguye kugaba ibitero bigamije kongera kugenzura Minembwe n'utundi duce twose tuyikikije, gusunika abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bakabajyana kure y'ibice birimo Puezero, aho amakuru anavuga ko uruhande rwa leta runemeza ko rwamaze kongera ubushobozi n'ibikoresho bya gisirikare byo gukomeza ibikorwa byarwo. Baragira bati ntidushaka izi nyeshyamba muri Minembwe, bati kandi twamazije kubifatira umwanzuro, bati mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bw'abasirikare batojwe neza, izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 tugomba kuzirukana muri Minembwe n'uduce tuyikikije
tukanazikura muri Puwezero. Ibi bikaba byatangajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bityo rero impamvu tubabwira ngo buri ruhande rumwe ratangaza amagambo akomeye cyane, ku rundi ruhande Bertrand Bisimwa umwe wayobozi ba AFC M23 nawe yatangaje ko ngo abarwanyi b'uyu mutwe biteguye gukomeza kurinda ibice bagenzura, anashimangira ko ngo nkuko abyivugira mu by'ukuri ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo ngo ntizishobora kongera kwinjira muri Minembwe. Ibyo byose nibikomeza kugenda bivugwa, urumva ko buri ruhande rurimo ruvugwa imyato, aho ingabo za leta ya Kongo zamazije guhamiriza isi yose zishimangira ko zigomba kwigarura iyi axe ya Minembwe mu rwego rwo kugira ngo rero bakavaringe umutekano wa Fizi na Baraka. Ibyo byose nibikomeza kugenda mu by'ukuri bivugwa. Mu gihe rero mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya urumva uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ibyo rutangaza, mu by'ukuri urwa 23 ibyo rutangaza, gusa ikirere cya Minembwe cyamazije guhagarikwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ubu 23 ntakongera gushobora kugaba ibitero byo mu kirere. Ibyo muranabizi kandi ko imaze imisano itanabikora. Icya kabiri, guverinoma ya Kongo yaguze ibikoresho bihambaye cyane. Icya gatatu, ngewe ubwanjye nabibwiriye ko ingabo z'u Burundi zohereje amato yuzuye abasirikare muri iyi axe ya hano muri Fizi. Narabibabwiye ko ayo mato yaciye hehe? Muri Tanganyika. Muze gusubira mu biganiro nabagejejeho muraza kuyibona iyo nkuru. Ibyo byose ngiye mba naragiye mbibabwira kubera ko mba ndi hara kuri front line mfite amakuru yose. Mu by'ukuri ugiye kureba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo ibyo bavuga barabyiteguye, bafite ibikoresho bihagije. Kireka niba yabya wa muntu uvuga uti ibikoresho byabo situzi niba batazi kubikoresha, ariko urebye ibikoresho byo barabifite pe, barabifite rwose. Ubwo rero buri ruhande murumva ko urimo ruvuga uko rugomba kubigenza. Bertrand Bisimwa nabonye yabigarutseho yabivuzeho. Reka nsoreze ku makuru mashya avuga kuri bombori mu mutwe w'inyeshyamba za 23 ku cyerekezo cy'ibikorwa bya gisirikare. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo Kone Nanga nk'umuyobozi w'iri huriro akaba na coordinateur w'uyu mutwe yavuze ko bashaka kuzigarura intara zose. Aterega tuzagera Maniema, Kisangani, tuzagera Katanga, tuzagera muri Ekwateri, tuzagera Kindu ndetse n'ahandi hose. Ibyo yabivuze Kone Nanga ashimangira rero ko bagomba kwigarura ibice byinshi. Amakuru akomeza gutangazwa rero mu itangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'isesengura n'inzego zitandukanye na Loni aragaragaza ko mu by'ukuri hari ukutavuga rumwe mu bayobozi b'uyu mutwe ku bijyanye n'icyerekezo cy'ibikorwa bya gisirikare n'ibya politiki. Gusa hakaba hari bombori cyangwa se mu by'ukuri hakaba harimo harakorwa icyitwa rero kutumvikana hagati y'abo bagabo. Raporo y'umuryango w'abibumbye yabivuzeho, ariko hari n'ikindi kigo cyakoze ubushakashatsi kirimo kwerekana ko uko ari ukuri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Biragaragara ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zirimo gushimangira abanyepolitike barimo Joseph Kabila na Kone Nanga ko batagomba kurenga muri Nord Kivu na Sud Kivu kubera yuko nta bushobozi buhagije bafite bwo kurinda ibyo bice. Bagomba kubanza guhamya umutekano mu gihe abagabo bo bafite intego yo kugera Kinshasa bakongera bakisubiranira ubutegetsi bwabo n'ishyaka ryabo ryahoze ku butegetsi. Kumva rero ko bamwe batekereza ibi abandi bakaba batekereza ibi nicyo gikomeje guteza impaka ndetse n'impagarara, ariyo bombori rero muri murumva ivugwa mu nyeshyamba z'umutwe wa 23.
hagati rero y'impande zombi nta mwanzuro urafatwa, ariko raporo zirimo gukorwa ndetse n'ubushakashatsi cukumbura ririmo rakorwa n'ibigo kabuhariwe bikomeje kugenda bikora rero icyo nakita iperereza birashimangira ko indani muri abarwanyi harimo umwuka utari mwiza. Reka mpinira aha igitondo cyiza cy'umugisha tariki 13 ukwezi kw'indwi mwaka wa 2026. Baye ikaze, turongera kugenda tugaruka mu yandi makuru tugiye kugenda tubashakira tukagenda tuyabagezaho hano kuri Shema Dossier Analytique. Murakoze.